Oh, sobrang init. Ang lambot niya. Kain natin, ha? Yan o, ang lambot niya, no? Mm. Wow! Welcome back mga ka-studio. For today's mukbang, naghanda na po si Papag Sinigang. Wow, this is so delicious. Ano ta? Ma, Pa, let's eat. Kainan na po mga ka-studio. Bago tayo mag-start, pray muna kami. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, and protection. Amen. 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 Yan, kainan na po tayo. Init pa po to mga ka-studio. Sapaw. Wait. Wow. Wait, ha? Sapaw. Sabaw? No. Give that one to Papa. 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 Wait a minute. Okay, ganit. Mm. Mm. This is your bowl para sa sabaw. Okay? Sapaw. Yan, ayan po. Pata po ito, sinigang na pata. Sinigang na pata. Try mo. Thank you. Sa Bobby? Meron din kami ditong tirang kanin. Tirang kanin. Init pa ni Bi. Init pa na. Tayo pa. Nya na lang mo. Iyaha mo. Yan na lang. Ito sa niyo. Kung mapasok siya. Okay. Init pa, babe. Wow, ayan po. Okay, wait. Okay, wait. Sabaw. Maasim ito, ha? Ganun ko maasim. Ganun ko maasim. Tinawan ko ang pa. Okay. Mainit, hindi? Hindi. Hindi na? Nice. Kung butangan rice, din mainit. Ina na po sa mga hindi pa kumakain dyan. Sabayan nyo na po kami. Saan? Okay, wait. Ang init pa kasi niyan. Sa init? Sorry. Akala ko kasi sabi mo hindi na mainit. Sarap ang sabaw. Sabaw? Gusto mo ng taba? Taba ng baboy? Tambok? Tiho pa. Wait. Yan, lambot na po nito mga studio. Lambot? Init ba? Init? You like it? Yan o, tanggal yung buto. Init ba? Sarap? Sarap. Oh, sobrang init. Ang lambot niya. Init. Ang lambot. Humok. Umok. So init. Yummy. Lagyan natin ng sabaw. Sabaw? Sabaw. Kain tayo mga kastadyo. I love sabaw. Ano? Gusto mo ng taba? Yung unod. Taba. Ba? Ay! Kasi? Sarap. Padami kanin namin ito. Tama lang po yung asim niya. Hindi kami nagkamay ngayon na. Init ang sabaw kasi. Mama, nangungit mo ba?
Saan? Ako ah. Hmm. Wait, diha. Ano? Lambot. Yummy. Mm. It's so big. Mm. Ang Oh, sorry, sorry. Mm. Mm. init. Ang init tayo ba? Sorry, sorry. Unod sa'yo, unod. Mm. Unod and tambok. Okay? Ikot ko sabaw. Okay, okay. This one. Hold this one. Oh, you blow it first. Na. Okay. Sabaw mo na. Yan. Hindi na mainit? Init. Mainit? Kanin mo na ah. Labas pawis ito. Okay. Sumuta to. Ano drinks? Water. Later. Yan o, lalaki. Water and Sprite? No. Wow. Yes, Sprite. Sa inyo to isa Water man. and Sprite. Okay, wait. Papahingi ng sabaw. Wow, this is so big. Big. Yeah. It's Wow. very big. Super big. Meron dito mga talong. Hello? Yan o. Tambok. Tambok. Hindi na mainit? Hindi na mainit? Drink water. Okay, wait. Later, be. Mainit kasi itong kinakain natin, ha? Yan o, lambot yan o. Mm. Wow. Wait. Okay. Water. Water. Wait. Water. Wow. Tulo na pawis ko. Kanin, papa. Kanin. Lamig. Kami malamig. Wow. Okay na yan o. Tama na. Sarap. Sarap no? Ang sarap ng sinigang. Thank you, pa. Thank you, Pang. Ito. Talong. Sabaw? Lamig yung sabaw sa sinigang. Kanin. Malamig. Yan. Tingnan mo, be. Wow. Sobrang lambot. Lambot ako. Ito sa'yo. Lambot? Hanggang dito. Ang ingat pa. Ang ingat. You want water?
this system. Yung taba oh. Taba? Lambot. Ubus na ka, Papa. Ubus na. Ubus na ka, Papa. Rice. O silang. Unod. Sarap, dami ko nakain. Busog na ako. Pinapawis din ako. Shout out kay Ma'am Lynn Bansiloy. Shout out kay Ma'am Edith Basco. Hi po. Hi po. Yan pa. Ito next na shoutout namin ng mga ka-studio. Mayroon silang mga sariling channel. Support din natin mga ka-studio. Shoutout Simply Abe's Family from Canada. Buholana Indiana Vlogs watching from Bahrain. Nilmar Jan from Compostela, Cebu. Sweetlyn Teriote. Super G Channel. And Ralph Craves watching from Belgium. Itong last na shoutout namin mga studio. Wala silang mga channel pero nandito sila lagi nakasupport. Shoutout Gladys Sanchez. Eileen Lilay from Paris. From Silami, Humauas, shoutout Humauas and Chufilo family sa Mayahay, Gabi, Cordoba, Cebu. From Tubiak and Friends, shout out Chesler at Grexel Nazareno. Shoutout Krishna Lumarda. Happy 43rd Mansari kina Chloe Vizcaino at Jake from Butuan City. Congrats po sa inyo. Aname Rigosera at sa nanay niya na si Jube Rigosera. Poki, Fanny Official. Helen Madrid, Jmar YouTube. Josephine Hartfield from Germany. From Chichi Punisto, shoutout kay Ben Cyril Punisto. Miguel Victor Ermac at sa buong Ermac family from Alaminos, Pangasinan. Gab Hayo. Brandex Gingging. Usi PH from Negros. Pa-shoutout din Master Joseph Relos ng Barangay Pabrika, Sagay City. Joseph Fernandez. Ronalyn Maceda at sa partner niya na si Airico Adbencola. Sam Torimuro. Helen Madrid. Niel Patrick Tayag from Mabalacat, Pampanga. Ivan Quinones. Rigil Huge Hornido hashtag Notif Squad Abangers. Zen Cuevas. From Marvin Alcisto, shout out naman po ng Deep South Stands. Alma Barzaga. From Filomena Velasco, shout out sa mga anak niya, sina Paul and GP, at sa best friend niya, Salvi from Cainta. Rose Moldy from Katmon, Cebu. Merwin Borbos. Yori Dali Bulalong. Jonalyn Ibanez. Dren Realiza from Sindangan, Zamboanga del Norte. Yan na po lahat mga studio. Hope nag-enjoy kayo sa episode na to. Isa lang po ulam namin dito ngayon. Pero panglupitan to, sobrang init pa. Tapos sinigang pa, magpadami talagang kanin namin. If you are new to this channel, don't forget to like and subscribe. Ayan na po. Bye-bye and see you for our next mukbang adventure. Bye!